بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والعشرون 24. savak. Хораджа çıktı, dakhala girdi, celese oturdu, rokoda uxtadı, jattı, nazara qaradı, kördü, taraka taşladı, şatama söktü, daraba vurdu, dersun savak, vaktun vakit, salatun namaz, salatul fecri bağımdat namazı, salatul zuhri peşim namazı, salatul asri asr namazı, salatul mağribi şam namazı, salatul işai kuptan namazı, qabla ilgeri, murun, ba'da kiyin, qabla dersi savaktan murda, ba'da dersi savaktan kiyin, vaqtat dersi savak vağında, dahaltu fil beyti uyga kirdim, dahalna fil mescidi meçitke kirdik. Tu müçesi ulansa feilge, men mutakellim, men deb aytiladi. Dahola kirdi olsa, dahol tu deb tu qo'shilsa kirdim men bo'ladi. Dahol na deb na ulansa zamir. Unda biz bo'ladi. Biz kirdik. Al-jumalul arabiyyatu. Haza ar-rajulu kharaja min baytihi fa zahaba ila bayti sadiqihi vaqtal fajr. Bu kişi uyundan çıktı. Anan dosunun uyuga ketdi. Bağımdat vağında. Kharajtu min beyti vaqta zuhri fa zahabtu ila sadiqi fa dakhaltu ila beytihi vaqtal asr. Peşim vağında uyumdan çıktım. Anan dosumdun uyuga ketdim. Anın uyuga kirdim. Asr vağında. دخل زيد في بيت أخيه فجلس فيه على مكان لين. Zayd ağasının uyuga kirdi. Anan al yerde oturdu, yumşak cayda. Akala Zaydun ta'aman ba'da vakti zuhri feraqada ila vaktil asri. Peşim namazıdan keyin Zayd tamak yedi. Anan asr vağında uxtadı, jattı. Kharaja vaqtu salatil işai fe dakhala ba'dahu vaqtu salatil fecr. Kuptan namazının vağında kharaja çıktı. Andan keyin asr namazı. Joğuşunda kuptan namazının vağı çıktı. Andan keyin asr namazı, fecr namazının bağımdat namazının vağı kirdi. Kharaja vaqtu salati zuhri fa dakhala vaqtu salatil asri. Peşim namazının vağı çıktı. Anan asr namazının vağı kirdi. Kharaja vaqtu salatil asri fa dakhala vaqtu salatil mağribi. Asr namazının vağı çıktı. Anan şam namazının vağı girdi. Kharaja duyufu minel beyti ila hadiqati. Konoktor uydan bahçaga çıktı. Celastu lada ustazi ba'da dersi ila vakti zuhri. Ustazımdın canında sabahtan keyin peşim namazının vağıga çeyin oturdum. Dakhaltu fil mescidi ba'da dersi vaqta salatil asri fe celastu fihi ila vakti salatil mağribi. Sabahtan keyin meçitte oturdum. Asr namazının vaxtında. Anan al yerde oturdum. Şam namazını vağa çeyin.
Dahala vaqtu dərsi. Savaq vağı kirdi. Savaq vağı başlandı desə də olur. Cələsət tələmizu kulluhum lədə ustazihim vaxta dərsi. Oturdu oxucu. Alardım barı ustazlarının canında savaq vaxtında. Raqadna fi buyutina ila vaqti salatil fəcri. Üyüzdə uxtadıq, bağımdad namazını vaxacağın. Nazartu ilə mənarati həzəl məscidi vaxta salatiz zuhri. Peşim namazının vağında bul meçidin munarasığa qaradım. Mə nazartu ilə ulaikən nisai əslən. Tigi ayaldarğa tap taqır qaravayımın. Nazara həzət tilmizu ilə ustazihi vaxta dərs. Bul oxucu savaq vağında ustazığa qaradı. Dəxaltu fil mədrəsəti qablə vaxti dərsi və xoractu minhə bə'də dərs. Savaq vağınan murda medresəyə girdim. Savaqdan keyin andan çıxdım. Tərəkə həzəl fəsiqu kullə salatin. Bul fasıq, bul buzuqu bardıq namazını taşladı. Ar-ricalus suləhəu mə tərəku salatan əslən. Salih kişilər namazdı tap taqır taşlavaydı. Şətəmə Aliyun aduvuhu. Ali düşmanını söktü. Ana mə şətəmtu əhədən. Mən heç kimdi sökmədim. Həulayil cühələ şətəmu rufaqauhum. Bu ilimsiz nadandar özünün halar dostlarını söküşdü. Şutimə həzər raculu lədə rufaqaihi. Bu kişi dostunun aldında söküldü. Söküş eşitti. Mə şutimtu lədən nəs. Adamların alında söküş eşitgenim yox. Darabə Zaydun Bəkran bihəzihil asad taviləti. Zayd bul uzun tayaq menen Bəkirdə vurdu. Şətəmə Bəkrun Zaydən. Bəkir Zayddi söktü. Darabət xadimətunə rafiqatəhə bihəbəli nəsirin. Xizmatçımız şerigini, dostunu gərdamçı cipminin vurdu. Aduvi zarabə fissuqi. Düşmanım bazarda vurdu. Xaracət tələmizu minəl mədrəsəti fədəxulu fil məscidi lissalət. Oxucular medreseden çıktı. Anan meçitke girdi. Namaz okuş için. Dakhalna fil medreseti liddersi. Meçitke savaq alış için, savaq okuş için girdik. Celesna ma'a şurakaina vaqta dersi fil medreseti lədə müdərrisinə. Şeriklerimiz menen savaq vağında medresede müğallimlerimizin yanında oturduk. Qara'na durusana fi vaqti ve akelna at'imatana fi vaqtil akhar. Savaqlarımızdı vağında okuyubuz. Cana tamaqlarımızdı vaqtın axırғы vaqtlarda jeyibіз. Akelna fi vaqtin ve raqadna fi vaqtil akhar. Vağında jedik, cana keçigib
вақытты ақырлатып ұйықтадық. Вақыттың ақырында. Жәләсна фи суффатил мадрасати факатабна дурусана иля вақтил аср. Медресенің балконында отырдық. Анан сабағыбызды жаздық. Аср уағыға чейин. قرأ تلاميذ هذه المدرسة دروسهم بعد وقت صلاة الفجر إلى وقت صلاة الظهر. Оқучылар бұл медреседе сабақтарыны бағымдат намазынан кейін пешім намазыға чейін оқыды. Вақту салати зухри қарибун ва вақту салати ишаи баидун. Пешім намазының уағы жақын, жана құптан намазының уағы алыс. Дурусуна касиратун ва дурусу баъзи таламизи қалилатун. Сабағыбыз көп, жана кейбір оқучылардың сабақтары аз. Назарна илал хадиқати мин хазихил қуввати. Аянтжаға же баққа бұл терезеден қарадық. Ма назара илайя ахадун. Маға ешкім қарамады. Дуюфуна дахалу мин хаззал баби фахараджу мин закал баб. Қонақтарымыз үйге кірішті. Анан шығышты бұл ешіктен, тиги ешіктен. Харачту иля зуқақи фа назарту фихи иля унасин касирин. Көчеге шықтым. Анан көчеде көрдім көп адамдарды. Дахална фил масджиди вақта салати зухри фа назарна иля имами махаллатина. Мечітке шықтым. Мечітке кірдім. Пешім намазының уағында. Анан көрдім айлыбыздың имамыны. Муаззину махаллатина хараджа минал масджиди ма'i имамина. Махаллабыздың, айлаймағыбыздың азанчысы мечіттен имамымыз менен бірге шықты. Ма жаласту ладал фасақати бәл лада сулаха. Фасық кишилердің алдыда отырбадым, балким салихтердің алдыда отырдым. Ма назарту иля зуқақи бәл илял хадиқати. Көчеге қаравадым, балким бақчаға, аянтжаға қарадым. Ма таракту салатул фаджри вала салатул ишаи аслан. Таштавадым бағымдат намазыны, жана құптан намазын таптақыр. Ма шатамту садиқи бәл адуи. Досымды сөккөнім жоқ, балким душманымды сөктім. Ма дарабтука би хазихил аса бәл биззакал қалами. Бұл таяқ менен сені урбадым, балким тиги қалем менен урдым. Хал хараджта мин хазал баби ау мин баби ахара. Бұл ешіктен шықтыбы, же башқа ешіктен? Ла хараджту мин закал баби. Жоқ, тиги ешіктен шықты. Хал дахалта фил масджиди ам ла. Мечітке кірдің бе же жоқ? Наам, дахалту фихи ба'да вақти салатил асри қабла вақти салатил мағриби. Оба, аға кірдім аср намазынан кейін, жана шам намазын уағынан мұрда.
Hal jalasta ma'a zakal fasiqi. Tigi fasık kişi menen birge oturdun bu? La, ma jalastu ma'ahu aslan. Jo'q, anı menen birge taptaqır oturbadım. Hal raqadtum fil hadiqati. Baqta uxtadыңarбы? La, ma raqadna fiha. Jo'q, al jerde uxtaqanыбыз jo'q. Bal fis suffati, balkim balkonda uxtadık. Hal nazartum ila hazihil awraqil khudri wa la azharil humri fi hadiqatina. Bul jaşıl жалбырақтарды көрдіңөрбү же кызылды же ачык кызылды багыбызда? Наам, назорна илайха касиран. Ооба, аны көп көрдүк, көп карадык. Хал тарака абука салатаху. Атаң намазыны таштадыбы? Ла, ма тарака салатан аслан. Жок, таптакыр намазды таштабады. Хал шатама Зайдун рафиқаху Бакран. Зайд досу Бакырды сөктүбү? Наам, шатамаху касиран. Ооба, аны көп сөктү. Hal daraba muallimukum wahidan min talamizih. Mugallimingер окуучулардан бирөөнү урду? La, ma zaraba ahadan minhum aslan. Жок, алардан таптакыр эч кимди урган жок.